Assalamualaikum. Ambalama Islamu nan siglanga hora kanaka. No ye grebu lamin daw ka faida. O yana nga faida dam nam nan sizina nga soli nyana mai. No ay Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima kulqa wal hadi lima sabaqa. Nasr al-haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim. Haqqa qadrihi al-miqdar al-azim. Angle nga soli nyama keno Aminata Deni Abdullah D. Allah salam kami abone belajele fu o ko fa am kemra maddi anga zikri pesi mo ko mo nulu mungala sababi kam ko bo kula kumum be no tadon ala ka baraji ani sini dawrani jin here ala ka adomo o ko fa bi am nan sigi kuma mum be no ni beba adonayi no ye adama do mo ko nyeli mo ko nyej men ko do o nala sanama ni yanga kuma me kanga lal ka kolasi kanga foto korobo o ka tala fe mana munyi no kala tian ibo tay bi baraka noy ka dugo sama gerebul lamin daw ana baraka mi ko bela jilemo parce que adama de ketala bonati ba tian fo mo de fo mo ko ina tian fo ni bi ko la ala sara farika baraka o konna fanana kana presse ko mo sabana o jumede adama de dana ta jinya fembela ma be ko dana tila akachala fe fentama be prokutu bulu ala ga fara sabal jonka be amna faida fula ga mi alisa toujours kuma iba nga faida kemo suratul ikhlas iba soro biul vlab sura kono o munde parce que ala rede ala wa fo sera bo ni ala ka masaya ka fo sera ke adama je jinya fe isizini danaye ikala kafir ikala islameo ina ala tokobi yala ifalao ikala kafir ikala islameo igirindika ibi ala tokofo bo koroba jira ala ku ga sante amna suratul ikhlas de dibish amna di meneka amna di ayara haya hakeka parce que suratul ikhlas ni mafli haya nani de do bo haya nani amna di sirika chugo jumendo ni sebani kan no mo mbulo iba ka bo ni sebani man no gi bolokun o buka chugo mo fana amba di mo parce que adama de ni am base sirika siri radio ko jugi ale de mo ko bali ni dungo fana kasro mo ko jugute kwa ya famu o mo ko bisera mo ko ge ki ka dubla ngi sera mo ko kasro ge nga bala iga soro be ba domino be be isa do de mo ya famu ala kan sababa be bo suratul ikhlas ni mo ko siri ra galale la iyo ko beke era fe ko fe ko beke ka dese ta gribu do no fe ika fo ko suratul ikhlas na ko kama do la fo ko kul wallahu ke mo go bi a 7 jumendela shen kono do tuwa jume ibi kelen ke ibi tumini shakulu kala shen saba ibi kelenge ibi tumu dorane kula shen saba ibi kelenge tumu fetu kula ya famu bibe kono ndomo ni eche bone muso ba sebe njogo fanana nana bibe tan flamo idi da ibi na munde ni ka kula ibi sege kata doni ni kala ya famu ani siraba buri balma ke tawro sanma do yini ika jira ala e masai iti saka kan worobo ambala ka fo ga amil la filide la ala ne fe ika masa hine no bismillahir arrahman mu fa ko hina doni jidi naga ningal la yinu dilla ni kile kwa balma ke ko kelengan nada na la ko cheni chente ibno diswar la ben balmam so siga kontola no ga fana boyi bo imam mo sura dana mo la kun o suratul ikhlas bi jini iba garila ijija ika foka kile shenta an wolovla ba labani tabati adai o bina mun tujila kwa ijija ika bugurun jaddo ni fana kula ika wara sanma do ni ki kula aka chala fe sirin na fsira fe neni ke ibi ala jora wala ya famu ni ma mi aka ala ka barka dola bo ko